Kas tau? ¿Te pasa algo? No. Nieko. Mira, si Jeigu estás gailiesi, arrepentida nieko baisaus. por esto, Vėl būkim tik volver bendradarbiai. a la situación Nepykš. laboral Y listo, no hay problema, en serio. Ne dėl to kremtuos. O dėl ko? ¿Y entonces qué es? Algo de... Negaliu tau šito pasakot, man sunku. Me hace mal. Suprantu, dėl vaikino. Flaco. No. Ne, dėl Es tu tavo papá, tėvo. pero- Bet negaliu pasakyti. No puedo decirte nada. Bueno, mira. Klausyk, ateik, hagamos atsipalaiduok. una cosa. Prisėsk. Pasitikėk manim, gerai? Bájate, sentate acá. Y confía en mí. Ir papasakok. Contame, dale. Andrea, Andrėja, Ką? está labai malonu pasivaikščiot, bet man reikia į tengo que mokyklą. volver al cole. ¿Está bien? Gerai, nesirūpink. Eik. ¿Vos qué vas a hacer? O ką tu žadi daryti? Nežinau, gal užsuksiu pas kokią draugę. Labai nenoriu dabar grįžti į pensionatą. Nesvarbu. Tu eik, nepavėluok. Vos anda, que no se te haga tarde. Chau. Vis. Viso. Chau. Andrea, Andrėja, kas tau? ¿De verdad te interesa? Tikrai nori sužinot, kas man? Y bueno, me ofreció plata extra para que Jis yo man papildomai averiguara todo lo sumokėjo, que kad supiera sužinočiau sobre daugiau vos, apie tave ir la tavo banda. grupę. Dieve. Y, Jis bueno, sakė, pero kad él ruošia me tau dijo que era una staigmeną. sorpresa. Ką jam ¿Qué le pasakei? dijiste? No, sabe Jis žino, kad koncertavot. gira. Ką? ¿Qué? Negaliu patikėti. No, no te lo Ką dar? puedo Ką dar? creer. Ką dar žino? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sabe? No me acuerdo. Neprisimenu. Pagalvok, Bugera, man labai svarbu. Ką tu jam pasakei? No entendés, ¿qué le dijiste? Pavlai, atidaryk duris, žinau, kad tu čia. Vertinome Damselytės, kai tėvai Domonytė